Kori ke hufanga mohe ngahi talwhatap kutoa pek wha o atu pa mihen. Kai ata moe whainga maari e koni I he pongpongini. Ke whahoka toai ha mo polkala maanga maheni koia ko e whatu whanua fo o. Aia o ku ma whahoko atu I he wiki kotoa pe. Pe miheni pe mo piveni piukala pe mi tonga eiki. Whatanga pe o ku rere e mea kotoa pe mi apina. Pe a ku kore atu ke tiki motol mo kataka toki se atu pe tau polkalama. I he pongpongi ni foki ku whawhiawhia ko lawa ke mao e whainga maari o piveni ke whatanoa ki ai whatanoa le o ki ai ki tonga eki ke hoko atua e polkalama koini ko e whatu whanua fo o e pongpongi ni malo e tau lawa piveni pia malo e ngā ue mihena whewhe haka tonga eki ki he weekend. Malo pitsalo pia malo e mau whanga maari ko le toi pe ke huvanga whatapuka ata ki whahoka te peta ki polkalama. Oi isiu oku asia ki he ngahi au ni tonga ni. Oi isiu pe koe ni he consultation koe lau e sipoti. Mono whakaukau. Amalafu ke hu e wharearea hu ka hau. Ke taranga i ai whai lau i ai. Koe moni apito e piven koe tuu fuku ana he tainimi koe tahaini ha isiu ku sio ku tala noa i apito I he social media. Pe ko tui tongana kulere ai consultation ko ia. Mahu inga apito ai lao ko ni ki he kakai. Ko ngā koe lao ni ki he spoti. Ko taha fuke spoti ai ngahi mea ku whakahoko he whanua kune lava o whakatahataha I kakai. Pea kune lava pe o veteki kakai. Tau sio pe ke he polkalama ka pulu kone nai whakahoko I wawaulahi. Ai polkalama kone nai whakahoko ko ia nai lava whakatahataha I ngahi kolo mo whanau wa inga mo hafua ngahi mea neongo ke he ngahi siasi mo ke taktaha nau tui ka nai tuku kotoa ka nau alu ki ka pulu. Ka kotui koe mahu inga apito spoti ki tonga. Tatau te fito ki no tala noa I halao ke whatuu halao ke ne pure e spoti. Ka kotui koe whakaukau mahu inga ia.
kata tala noa ki ai ko ate whai maria ke ta ki tā noa mai mo ke lao ko ia. Ko inga ke ta hoko atu ai. O whakawhiha ona ki pe ke anga ngahi tala noa sistemiko toa pe ko ta as whakahoko. Hange kono whakaiki ki koe na takamata mai he sistemi ako i he wiki ko osi. E lava pe o apply ko toa ia he kainga whanongo ki he taimi konu tata noa he spoti. Ko ia sol. Nei ko ta programa ke ta hoko pe me ko na tangata he wiki ko osi. Ka ko si fe unga ki lao. Ka ui ko ne mahu inga. Ki amana ki whahu ki wharearea. Ko veke ta ngawe ki lao. Peta tala noa i pe i ngahi i mama whakako pa mo o sistemi ako pa mo whakaukawha sistemi ko nyo makatunga i ta wahe. Kai tōk solo ke o kamata. O ko ilo pe ke maue fo i lao i a koe he. Kai tōk veke ke moi ke ta al mamari e pe i ngai fo i lao. Ka o toki apply e pe ngai moni mea whaka sistemi e. Solo koe tōke takamata mai pe me kupu ulua ki pe o lue mai pe. Koe ki fo i kupe ua ono solo. Koe lao motua koe. Lao motua koe ukanga he lao koe nio tampe. Maa koe ki fo i kupe e nei. Fo i kupe o kawha. Ana fo ngata pe ki lao motua koe lao fo ou kene fo tu o ministry he. Ai fo potu ngau ko filave solo ki he kupu mahino pe kupu olo aki ko no whahingoa e ui e lao ni koe lao tonga ke sipoti mai wa inga wanoa wata he pe koe tonga sport and recreation ka koe wai mea ko whetaki e ta tokanga ki ai i uhinga i rea he koe uhinga i rea fo ko notify nia ke consistent e whaka uhinga i he lao o whakatatau ki he definition o mai he uhinga i rea ki fo i rea pe e taha ua tolu wha ni ma whirea pe ono pasi ai ke whao ka wai mea ko hanga whatonga i solo koe fo i rea pe koe fo i rea e wha o asi he lao fo i rea e ua koe ki asi he lao koe fo i rea koe CEO o waha no uhinga i rea ka koe te lau koe lao solo ka jaha ha sino ko CEO ka jaha role ya CEO ka jaha function ya CEO Nari. Ko hinga ben e hanga o hake ni ke system wise te fenga ke ta no for he system o faya ke ta analysis e lao ka ke pa yes ka ke ta pai mo foi re ta ko ta hanga o fa pure anga e fu to hilao ka kat o ka ja ha sino yai ko ta hanga o fa pure anga pe ko rolo ta hanga o fa pure anga pa fa mi da ai ya te ya pe solo na algo consultation ni pe o fa to kanga e lo loto pal parema o yai fo non ko ulo aki na u hanga o fa nga consultation ni atakai o fire consultation nai frafe ngai kautasi poti na algo fa fofonga kautasi poti tapulu e ku kau kautasi poti tapulu helisi o mai he foi lao ke hanga he foi lao o pure i mo ngai poti ko ya ngai poti wo me na fakanga e atakai fire consultation
na fotu o fu mamalu ai atakai o fare area Koi. na totonu ke fai consultation i atakai o ki tau atai na ke o mai te whakaukau. Pea whaka ata ai consultation ni ke discuss ka mo ai ke tū i dialogue. Pea mo whaka ata ke uhinga o ku te atea ke nau taritari rei ai opinion me ngai kautasi po. Mea kai nau whakatoka ngai na nau iai pe nau tōlu ia ke tifendi mo whakatonu hia e nau fo i lao. Koe whakarea koe consultation ka koe presentation ni ke whakatonu hia. Ai koe tau e me nau gongo i he kangutu ai oku kai ke i he lau maare. Kai solo me tana hanga whatoka ngai ka ke whakaukau ke hanga mea koe. Koe mindseti me he tau. I loi ai kangutu anga koe ai kau whafonga whare area mo kau whai koe a pure anga o ke nau preseni mai e lao. Koe hina vai ai. Kau kalake koe na nofo i mui ia hina vai ai. Koe whaitu koe na nofo e kakai. Kai ka hina vai. Solo. Solo. O ko neongo koe ki mea sisi. O ko pay attention yau ki titela. He kune mai e whakaukau kulolota. Ko ini solo. Ke mahu inga koe hono whakaukau ai kakai he lao. Whakaukau i kakai he processi. Ka kola po tala mindset ai whakaukau ai pure anga. Ko nau tolu e whaitu tu uni mai. Neongo koe hina vai solo. Nā kai ke tala mai ke mawat mau hina vai. He koe foi hoa e ua pe tolu nei whai ai mea. Ka koe whakakaukau pe aku ia na e to tonu ke nau whakaukau i foi sistemi koe consultation ien e iai kau whafonga me ngā sipoti. Tēnau kua mau hina vai nā tolu. So estem. Ako rakwa ilonga kau o koe ai. Mene ne tānoa gai a patelisi o whinau he mindset i koe whakatutunga o sio lalo. Sai, koe isiu ke heia, ka koe isiu peu mahuinga. Nā whakotuu, nā e tonu ke tau ataina ngā takai. Koe ua mea nau tokanga i solo. Koha lao ke ne hanga Karen ha institution. Koha lao ke mui ai ke ne Karen ha institution. O toton te rak o mai e composition mo structure ai institution. Ke tau lava pizza ia he tau ata mai. Ke tau tala noa rewa he lao. Koe palparema koe ka au e solo he sio koe he mea. Ka nau fotu peka nau tonu. Ko fe ai structure o e ministry ke tau lava o identify hono ngai component ni solo. Mana tui he tatanoa he silapa. Ai mauinga ko ke breakdown he silapa ke clarity. Ke tau lava identify component, tau lava describe ai now a component, but tau lava explain a function a component, but tau lava o draw now relationship, now whekau aki. Kai lava ke mahino ka tau tolu, ai kai lava ke tau sio mahino ke operation e foi system ko ya. Kana ku eke pe ko haina de whau e lao, pena e whanau i mai lao mei whe. He koe na tula whoke tau.
e tau unu ki he sistem whakatemukala tia me. Koe lao ke whau mei wharearea, mga tuunga he ngai whie mau hake me he kakai. O hake he kau whaafofonga. Na na whakalawe ki he moni mea koe ni solo. I he whakahu mai he tupourake ko ni stutone ki he tawalfo ni whinima. Koe kongai ni ene malanga na e whai ai. Koe lao, ko hoku loto, na hoko koe lao. Ka koe mea nau tutu ni koe mea na e whai. Ka koe uhi koe mama mai koe lotu whakaristiane. Mahino kia te au koe kuonga e wā tāma whakapouri. Ka koe e ahoni, koe kuonga whaowe, koe mama. Ka koe o mai e koe ni stutone, ke ne tutu unia, ai mawhai pure whanuani. Ka ke whai e kupure, o whatatau koe ni stutone. O ikai e kei whai a kokuloto, koe mea koe tutuni. Seke mama nea mai te poula kiso. Sai. I he uhinga koe ka au. Ai mahuinga ke te tohi e lao. I he mama. Koe lotu mo yako. Koe tau koni stutone kono lau maari e pohono. E lito mono te fito. I he mama e lotu whakaristiani. Ko tui ko hinga e au tau oi ki whamawanga. Pau ke tau fuakawa joi tapu pa te tok whae te whamoni whamawanga. Ko hono uhinga koe lau maari o whatuaki. Sai, ko uhinga na uhanga whakarea pei. E koe ngā nau ki au ke he lao. O mai e mawhai ia moe loto e minista ke whakalere a ke poti ngāwe. Ka koe mea ene uhinga mai tupu laki tau te au tupu kohiri. Ke tau mawahe mei he. Foi chua. Ta koe ni uhanga he lao ino whafokta goge wāta. Koe ilo me nau wongo i hukuloto. Pau nau italahi whauria. He tangutu, soke koe whakaukau ensola. Lao koe ni, pena au hake koe whamoni he lao koe ni minista koe a sipoti, ai moi, ai mia, wātau hui. Koe whamoni fui lao koe ni whau wharearea. Ka koe la, mainu ka teau na whate lao koe ni, me potungau e minista. Alu hake me iai ki he attention yare, mo ni ground law. Pasi me ai, whakapasi he attention yare. Pasi mai me ai, hau ke minista lao, pe mo ni cabinet. Pasi, whapasi na to me ai, hau me ai ke he sea wharearea, pe mo ni wharearea. Pasi me ai. Pasi mai me ai, hau en di fwoi step whausi. Ke ki sio kakai, pe to ia haki ila po haki, maki mea ki pala laki. Ai, tere ki pera, kai whaaonga. Koe uhinga e nā uloto mahi ai ki au sio, o tau aloa te halafononga ke tau, o toi whatu tā maki angi. Neongo koe ki lao si e ni kau hune o mai mindset. O e anga whotutu ngā ui, e tau unu ke whausa. Kau ai bemba ki hina vai. O te ke tūnoa e ki hina vai. Hina vai, kai. Kau e whai e titi ko ia he loloto ke eksio. Sai. Nai osi pe e whakarea aha ko ia pau kore lewa ia uia ki puaki. Kau alu ke ki whataha ia. Ai pātoa e ne whai ki tataka moto. Kai. Kau kore ke utoe e mahu ngofua ke te huma he whalaite. Ko hau he whalaite, āke whalaite o state ki lao. Si solo, o state ko ki lao. Tō e lere hake whakapouri lahi au. He kono hinga solo na whanongo he tarise ui. Ko eke me ngai sipoti, ko haina ne whau e lao. Nai tari hake na kukuanga pe ne mao he anga se la fua ki ka ne rei o whanonga he ti o hai mea.
koe foha ko klai tuate pe moi attention yare koe hanga ni attention yare o put throw their weight into it hange han li mai hono mamafa koe ni kawai la le kau lau to mama o lo mama ka pau koe anga ni fa tongia ai kau taki malunga he pureanga ai go o atu falala kakai he wai na fictitious application ya kau mea koe ni he na wahe me tu hau kakai e na tiriwa i he best of their ability kai o de na force hi fo u mea koe ni ke na savol bege follow he kakai kai ke na hanga fingai te fa matala ke mahino le solo ta foki mai ke foi lao os lave tau he kupu Uruaki e kupu aki ma kupu afo ngai idea mo ni ma palpare mo ko ai me kupu tolu en tolo ko pau ke hai he lao e ka lau ni kai te mahino ka tiau ai uhinga ko sa ko hai he lao e ka lau ni ko pau ke hai he lao e ka lau ni i o mai ange ko ha mahino ka hai fe ai unga porque o ko pau ke pure i he lao ni ai ka lau ni Uma ko hai ko te hai ha mea o te pure e ki te mea ko ia okay ko veu ya tu ko hai ka lau ni ko hai i he fonuani o tauri fe ke ko ka lau ni ko tu i ko puhi mai solo pati solo e ka parte que anga te faria nge layman's day ka ke to ange ka launi ka ke replace ke tui ka to hai ka ai pure i e ka parte tau pe ko pau ke pure i he launi ai tui ai con faria ko e e layman's mai ko lao da sa pure anga e mai ko nga pia ata be solo ata be invite ange ka me ko ke na manga to na faria ko anga na ai layman's Koye. E ko tu ia ko faria ai que si o que solo persigue Mari sai ki kupsi ua la yo que kupsi ua kua pau ke ngawe aki ai laoni ki he kotoa o ngahi kautaha spot whakafonua kua tari aia kua lisi i he te pire uloaki koe so que kua pau ke ngawe aki ai laoni ke ne pure mo whakalere a ngahi spot o kulisi mai i he schedule uloaki te gai ke tāgo i ai ko foki mai ke whakaupau goi o e lisi e solo koe mea koe ko wongo i koe tupu le whanua ai lisi koe kai ke o mai he lao ha maka tu unga ke kau ai he lisi kai tupu le whanua whakatu mai pe he minista ai lisi hange halisi ana hifo mai mo au i tu me futoa go i vai popua ko hinga solo mau inga ke ko hinga foki ko hinga e kulave ke ni solo he ko hinga pe in context ko context o atakai o fonwan he taimi ni o ko ai o ka taha e ua te sipoti e ta ko riki ko TMT pe mo TNLI sai ko TMT ko ia na lo tonga fa hoko mai fe au kon fa muy taha e riki o tau malo ia ko he wala pi pe mo lai oni
ai ko timeo na lo tong feka ko mitia na lo tong feka we aki pa mo e kawai Koi. ko foi la ko ni ko fo tu mai he li ia ko na si potien o ko kau he li ko ngahi kau taha federation ni pe asmati ai ena ala ela ka ke asmati MT Koi. so ko poine ko da no ko ha makatu unga he ko yanga ik fokau kau ko irisi na to ton ge no kai makatu unga ko makatu unga ni ke kau ai he lisi te mo ma o mo no ia fa pa me ministry ko ni te tala mai de ko pau ge a o mo to lahi ke to fia pau ge a ngai kalapu fahinga criteria que ne remove ai fifiri manako remove pe mo mafai o tuku he lao kai o tuku he sino Koi. eso ai ko foi kupu tolu kupu siua ko foi le ko pau ke ngau ke lao ke ko toa nga ka ta si pot fa fono ko tai ai ko lisi pe tu pure fono ale vai lisi ko foi elementi te ko na si o ko mamahi ai kai mo ke na hanga fa ta nga ka ta si pot facing as criteria he ko hanga ko komiti o whakalao, ko pau ke a ngahi kalapu ke pesete tolu noa, pesete fia. Whahinga, ai toko lahi ngahi kalapu. Kai toki lawa ke le fitita. E ka pai ala te kalapu ka pulu e whaa whiria nau komiti. Ka nauna tō le sisita. Ka ala te komiti e ua noa, ngahi kalapu e ua noa o whire nau komiti. Koi. Pea kai ke whakamakatunga ia i he pou me he grassroots. Whakamautunga me he loto ai potunga aue. Peko minister. Koi. So koe palopare mai au highlight whaka system mai. Ene pehe u pai dewa ka halao le dei he tene whakatupo e mo wewe mo longoa. Koi. Solo, sai, ta heke ke kupwha. Kupwha in solo pehe. I lau i mai koe koke. Kupwha koe kua pau koe tau mua te fito o kautaha Spotify whanua kotoa ke ngā ue ko ha kautaha o kune whatupu laki ai kau atu mo i lerei mo i whi auhi i loto i he spoti aia o purei e he kautaha Spotify whanua ko ia. Koe. I tō ai lau i mai kupunima kata tok whoki e kupwha. Ai ke kupuni ma o whotu uheni ai potu ngā ue o kune tokanga i kina ai spoti mo i vainga. Koe whai lao koe ni solo o kune whokotu ai ministry for all. Koe. Messenger audio. O kune whokotu ai ministry for all he kupunima. Koe ai koe ministry ai sport and recreation. Koe. Ka ke sio ke kai koe ke whena paswaka sisteme ko wha me kupunima. Koe kupwha pe ne talama ia ai tau mua ngai kau tasi poti. Koe. Solo. Ke au koe Optec TV. Koe tau mua. Koe tau mua nei to ton ke o mai e tau mua o ministry. Koe ha overarching purpose. Koe. Koe objective. Koe fu potu ngā ue koe to koe fu ministry koe no fotu. Koe mea e to ton ke o mai he tau mua. He objective koe ko wha. Koe tau whau e lao ke whakotu e fu ministry. Pe tala mai koe objective a ngai kau taha sport whawhanua. Koe. O uhinga le rei.
Ai to tonu ia ke mai ai ka takapau ko objective e ka ta spot fa fonua. Na ton ke mai ko mai na tolu ko potunga ue ia kunau. E fotu ai ko alo ai fico fa ia objective e ke ka ta spot fa fonua. Pe kop ni mare vai ke fotu e potunga ue ke he ia me ka ta fa fonua. Koia. E ko de tuo mo solo o si ai pe foki ngai kom ka ta spot fa fonua. O si ai pe ka ta tapu, o si ai pe ka ta kapulu. Vai ve ka tahari ki o si ai pe na doria mo e nau mo e nau ngahi objective mo e nau ngahi tau mo o fa tau ke nau facility me nau finance mo ability mo teu nau go wai ko la ko ni ke ne futu e fu ministry ki au ko overarching objective ko futu o ke ha e ko objective ne to don ke o mai aki tau mua kono purpose kono aim fenga me be ai fu ministry yo que fe pa ki go ai kan do ta ni mi e piveni o ku o ke ha mini ha potunga ue sportia atong ha ta ni mi o ku ai e va sport o ku va sport ka ku ke ha potunga sporti ai ko potunga sport o ku ai ko ministry ko potngawe ko ministry ko fu potngawe ka kato ai ko ministry ko ne internal affairs o wa sporti ai boy women's affairs wa mo fangi mo ngai va pe ai ko fu tu ko ni ke fu tu ha fu ministry o wa ne minister wa ne CEO wa mo na wa department ka ko ni o tala mai ko tau mua objective o ngai ka ta sipoti ka sio ke ko poini fo ke tau hanga o identify o foi lao na component Piven o ke yongo tu pepe o ki motu mai lai ne. Makatak pega pau ki motu atu e lai ne. O ku ki motu mai pe lai ne pe me tonga. O kei loto pe piven heni ka ko ilo i ko network ka pe o ki holo me tonga. Ka te whenga pe ke te koneki ki ai. Ke ngā ke lawa o hoko tu ake tā programa.
So, okay. Koia, neki motu mana osi ki kure titi. Ki cheki ane beko one teita. O kwango lele. Okay. Taki ketu ati. Kamata kita toa ke moana ko. Ki Ricorek mange pena ngatai fe ka ho ka tre. Koia. 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 Koia pokia koia na ai he fa palangi. The ministry responsible for sport and recreation is hereby established. I go no. Ko hanga foi la go nio. O ti crea no establish a ministry. Eh? Ki he sipoti pe mo recreation. Ako nga fo kita fata no. Na joton ke o mai he lao. I overall overarching objective. I ministry. Ka wai ke ne te hanga ia te uri ti whai ni mai
ai objective ngahi ka tahi poti he o si ai be na u objective na tolo o whakatatau ki he nau context e sio o kamata pe ai foi lao e mo ne he sai ta hifo ko io ko me ta ko lao gai solo he mahu inga ko ni o me ko faula Koi. ko faula ke o fa o lao i he interest pe haki to si ka pe o fa o lao ke ne ham ha fa hinga ka fa o lao ke fea ke ta ko toa Koi. ko kupu o go hanga ko lau mai kupu a no solo Kupu au no kone fui lao koe ni. foi lá buena e ko kufa muy tahai Koi. he fela ia mo kupu ni ma Koe kupu au no koe whakapekia mo whakahauwhi. E ke kupu au no uluaki. Kua pau ke whakapekia e he laoni e lao ki he kosi leo spoti a tonga. Wahe wano poni nima. Koe kupu au no ua. Neongo ai whakapekia o e lao ke kosi leo spoti a tonga. Wahe wao no poni nima. Mohono tamate i o kosi leo spoti a tonga. Koe ngahi whatongia kotoa o ku tupu meihe pe i he lao ki he kosi leo spoti a tonga. Pe kua whakatuu i he lao koe ni. O tatau ai pe i he area pau pe ke heange. Kua pau ke ngata ia i he whamoni huafa ai laoni. Pe kua pau ke ikai ala mo ua ai pure anga ki ha whatongia. I he area pau pe kehe hange. Ko uhi koe whakapekia o e lao ki he kosli o spoti a tonga. Me he aho o whakahoko ai whakamoni huafa. Kua pau ke ikai ala mo ua ai pure anga. Me he aho o whakapekia o e lao ki he kosli o spoti a tonga. Ki hangahi area pau. Mahino pe whakauhi ngai. Pe koha ngahi whatongia o kuanga maheni ke whakahoko ki mua. Ai whakapekia o e lao ki he kosli o spoti a tonga. Kua pau ke ikai mo ua e pureanga ki a whahinga mo ua i harea pau pe whatongia o au ki he aho o e whakapekia ai lao ki he kosli o spoti a tonga. Man, me hanga peo tō repeat holo peo me ahe. ko ia sol ka ko me ko lo tau ki to o ga ho to ka nga sol Koi. ko foi lao ko ni ko ne tari pe ke foko tu ku whakapekia foi lao lolo tonga Lotonga. foi lao spot lolo tonga pe tu ni ia tu ni ia ka pau na ia ha rea pau ka pau na ia ha whainga area ki mo Koi. e nala in voitia kai ke te lai apolo pure anga kai ke te lai apolo pure anga ia pe te ana ka kunga ka kunga ki ai ka ko hunga foke pakalawe kai solo he tonga hopo foke tonga sport council ka mo pure anga ko ke hunga e ku fatala no Koi. ko uhinga foke ku fatala no o ai ko halao lelei pe ko halao ko me afua ke ngau e ke kakai ke nau talai pe lelei pe ko pe kuai hataha o makatu ngai no whawe lao ki ha interest o a special group Koi. ki mua ki taho ka i ka ta whoki mai ke fui kupu a tolu ko tupu ngai palpare mai ai whare alea aho ni solo Koi. ko whaka ilo ngai na e whawe fui lao i he interest o a special group so ke whainga ta ia whare alea aho ni o au ke aho ni to e alu ai sea whare alea ki wawa ka aho ni Koi. ko e komi ha whainga whaunga pe wanga whewhe kai ke hanga he lao ia tohi Koi. ka wai foke lau fok solo ko ne more pe ko ne ko taimpo ko mata vai vai e lau na tunga kick in it e na whakau whaka molare ke ne tataki Koi. Koi. kai ke ka ko hunga foke fa ta no solo ke hange ko foi lau ko na e fatu ia i he interest ai tokosi ka hulave ai fahinga ko me ko pehe ai ko la kovi
Koi. So he foi na tula ko na. Ko ne fo tu pe ko ne tari pe he tu I fa mon hingo a tu I ke foi lao ni. Koi. Automatic mate foi lao go es Tonga Sport Council. Koi. So ka pau na o se hare a pau ma fo tu nga au anda ke Sport Council. O sinala I moitia. Kai te rai apolo pura ngai. Koi. Fa tu tama ke. Koi. Ko fainga fra wa ia o ko sio. Ta he mata vai fi lao. Mahari. Pade na foki mai solo tawa ki he kupu ono. O ko hanga he kupu ono o mai e fountain. Ko fountain o pot ngawe. Pot ngawe ko fotu. Koi. So ko kau ki lau ko pe ke Koi. kapat ke to ki hanga o hake ke screen. Kau hanga au ia o pinpoint mai pe mea ko tokanga ki ai. Koi. Ke va ve pe talere foi wa. Koi. So ke ngahi ko function ai o mai no mai re vai he ta hawa he lau ko ministry pau ga ni minister. Koi. Kai ki tala no mai ha function si yo ta no mai ni function pot nawe. Koi. Ngahi fatongia o pot nawe. Sai. Fatongia ula ki o pehe. Fa'u mo whakahoko. Ngahi tūtuni ngā aue. Mo ngahi palani whakawhonua ki he vainga. Ki he vainga whamarusi no me sipoti. Tau pepe koe. Kono wha'u ko ngahi tūtuni ngā aue. Koi. Regulation ni en ko tāno ki ai. Regulation ni, Koi. Ai o te peke atamaha me ai. Tike. Ko e whatongi e whikaua. Wha'u mo whakahoko hangahi tūtuni ngā aue. Regulation ni en. Ko palani whawhonua. Ai ko so ke honoanga. So solo ke palparema ko koe o wha'u e lao. Whange ko kulau. So ko foi function e ua he foi instruction e ta. Ko kuhinga ko ai o kehe tūtuni ngā aue me he palani ngā aue. Kehe regulation ni pe me he strategic plan ni. Koi. Koi. Aia, again, leke kereriti. Whakatatau ki ngahi palani, ngahi tau mua ngahi poti. So, koe alwani tene hele meni te kaunoa. Aia koe whau koe tūtuni ngā au e mo ngahi palani whawhonua. O whaia he potu ngā au e, o koe ke whaia ngahi kautasi poti. Koi. Whanau mai he kuptolu. Wahei ai paanga ki he ngahi kautaha. Ngahi sino whakawhitu mo ngahi kautaha si poti. Whawhonua o whatatau ke ne ngahi tūtuni ngā aue. Sai, o whaikonga ni mahu inga kāo. Koe wahei koe ai paanga o whatatau ke tūtuni ngā aue. Koi. Ka koe tūtuni ngā aue o whauia he ministry. Whauia he poti ngā aue. Koi. Mahari. Ko kuhinga e solo na whakaamu na e totonu ke o mai e tūtuni ngā aue whakataha mo lao. Ai act ka mo regulation ni. Koi. Koi. Ton ke o mai mo policy ai. Na tau tala noa fuk solo he matawaiwai Education Act. Koi. Ai pehe he a tita seniare. Na amanaki o toton ke iai ai guidelines ke ono apply a grant i he Education Act. Koi. Kana ikai ke iai. Pehe lewa he wha maulahi. Na totonu ke asia i he regulation ni. Kana ikai ke ha regulation Ala ni. moi. Koi. Sio, pea puri pa mo polisi ngā aue. Ka iaha polisi ngā aue ia ke pehe ke ne ensure o moi ki ha regulation. Kai lava ke oa te nau mau e lao.
So ko kuhinga pe ta no fa system pe so. Koi. Ka ke sio ke fa tu gon foi la gon. Ka parte ke ki fast forward ko foi konga ko va he ya panga ki ka ta. Ka Koi. sino fa fi tu ma nga ka ta si poti. O fa ta tau Kini ngai ye ne tutu nga ni. tu tu Ngā na oe. we. Ka ko yo ma tu tu na we. Sai ka parte ke fast forward ke kupua ni masolo. Koi. O ke ki lau i mai kupua ni ma. Wani ma. Koe kupua ni maka ngahi tutu uni. E ngofua ki he minista i he loto kia e kabineti ke ne whau ha ngahi tutu uni ki hono whakahoko to tonu mo le rei o e laoni. Kio. Koe mea rewa au tau whai foi lau ni solo. Koe o mai e loto ai minista. Koi. I he tūtūni ngā we, ke whakalere ake ngā we. E ngā oe. Koe poini na koe na o ko hanga hulu i. Koe whamatala koe ka tupo ulu aki. Koe whaunga ia wau tā. Ai ki whai a kono loto. Koi. Hanga he kupua ni maoa. Hulu i me whi whakau kau koe. Hulu i mai whai whakau koe ia. Ka ko hape tūtūni ngā we e loto kai minista. Mantu i teke tohi mai ia. Ke maka tuunga e tau tāri. Koe wahe siri Ye ni mga solo. tūngai wahe paanga koe ia. Koe paanga koe ni solo, koe paanga tu hau e tau tāno ai. Kono whaunga wahe tala mai he kupu ono, kono whaunga wahe, e wahe whakatatau ke tutun ngāwe. Kau tamahe kupu anima, koe tutun ngāwe, i he loto ai minista. Minister. Oh. Wari. E ko puhinga he kai ke taulawa o whau halao le rei ke ne remove whiri manako. So was as mai pea. Te kai ke o mai he lao uhinga ko ha uhinga tu o TN ala ela he risi kai to o TMT. Kai ha uhinga. Koi. Ko ha no uhinga he ko loto ya minista. Ko poini ko kuonga e whakapo uru. Ko whaulao he senturi wataha. Kuonga mama e lo tumo ako. Ka ke ase whainga pure wao tai. Mone lau ua paula. O e o e tutuki hau hange ko simu. Ai o puri he iau o tu tutuki. Toton ke pehe kau paula e. Hey, good. Mari e lahi moni koe. Ute mahino apito ange e lau he taimi koe nuku o kuta talano ai pa ke o mai ngahi viu whaka sistemiki ai. E ngā ngune vete he kuai whaka upalopare ma koe hanga upalopare ma koe na tibet kuana ta talano aki ai he. O siange hala he mea koe hala regulation hala. Exactly solo. Te whai pewe mea tatau. Kero solo koe mea ko ho haai. E neongo ko lavu ko political rivalry a. Ka o ko tuku aki e sistemi. Koi. He ka pau na e mā opo. Koe kakai o atu e tau whala la ke nau. Whatu e lao ke ne kawe ne whanua. Koi. Mono whamore ki tukau. Pau na nau whaigere e ho nau whatongi a. Nei kai ke mei hoko koe pare mai ko ni ka lau mono ki whāmi. O whina e au e ngō mātua. O koe ko uhinga ia. O koe ke pehe ia ko. O hinga pia kuia he ilo. Ko neongo mahino ka tau tolu pa mahino ka. O lavu have the criminal mind. Ko hanga ia ni kau. Ka ki au ia solo. O koe la pana e maa opo. Ai lau le kureisi ni mo polisi ngau. Ka i hoko whatama ke ko ni ka lau. Ko uhinga e hoha he lau e. Kai ke aha me e ia he ke hanga tataki. Ka koe mea na uloto mamahi ei pa o ngoi ko mo ta fua ke hala whanonga ai whanuan ki ka hau. Ko hanga he min he attention ya lea whamama whai mai. Ka ki sio ke hala whanonga na sui lao solo. O whakahoa ke mea gonta o si identify mai. Hou mai me minista mo ni poti ngāwe. Koe kau ngau whakapure anga wahe me panga pure anga. Na nau whatu hake lao. Alu ke attention ya re mone crown law kau ngau whapure anga na wahe me panga tu hau. Ke nau chiwe lao.
na whakapasi mea hau ke minista pe hau me ki ne kabineti o na wahe me tu hau na whakapasi mai lao hau ke he sea whare area pe mo ene whare area na whakapasi mai lao koe o mai koe ni ki he kakai pe te iaha ki foi mata ha si o ata te ne lava piki mai pe waha ki ila pe waha ki konga upala ko ngā ke to o peia ka tau whakao mai o kei lau sio ke foi lao solo pe se te hive hiva i kupala Pese te mehe mau pala pa taha rewa o ku hao, e ko tu ana foi taha ya ko ya ku o suesia pe ya ku e ku pala hivi vai. Ita ko e ka peka ko ka pa te ka maha foi a pere pala pese te taha te ke tofi i peki pese taha ke kai ka ke fra nga foi a pere. Ka pa o mai pala pese hivi te ke toi hivi he pese taha ke kai te ke lako kato. Lako kato e ku. Lako kato ke ka pa vivi. Ko uhi nga ko foi la ko ni West Rubbish. Pea ko whakamea pango ia he ne fou mai he fu. Hala whanonga ka kai maolunga o oate whalala ka kai. Pea te mau peho whakafuafua ai ke hala whanonga ka hoko atua i he ka hao. Osi befe palapare matatau ngahi lao koe te hao ngahi lao fo ou koe peke aha mea li liu ke alu pehe palapare matatau pe. Palapare matatau pe. Kai peke na wako. So ke kupu efa koe lao. Whahe kupu onope. Ngahi whatongia, ngahi aige whatongia koe whaunchine o Potungāue. Koe Potungāue. So koe whatongia Potungāue, he kupsi efa, o peano wharea. Whakahoko hawhare ki he minista, ki he ngahi mea whekau aki mo e wainga whamahino mo sipoti. Aia koe provide advice ke minista. Whekau aki pa mo ministry koe. Kup e whaia. Koe kup e la. Whare ia e pure anga, i ha ngai mea whekau aki mo sipoti mo e wainga. Solo. Koe kuhinga i tā noa he koe ngā koe whai mama whai tuke sini koe nau. O tā noa tuke identify component. O tā hanga identify wai pot ngā wai mone ngā whamsin. Pā koe e whai component e koe minister. O wai whai component e koe pure anga. Koe ki whakakau ki e kaka koe. Koe haho whatonea ai minister. Pea moi hae whatonea pure anga. Koe whai kupu e wha, koe whatongia ai whai pot ngāwe, whai component koe ya. Kene advice e minister. Sai, ta identify wai ai component pot ngāwe koe minister. Te asi mai he whai ko wha moi, ke advice ai pure anga. Ko hae minister, ko hae pure anga. Mea ni koe kata ko hango mea tatau pe. Ai ko minister mai pure anga, Aia koe uhinga ia ai whai kupu koe ni o uhinga ai pure anga ke he CEO mo Potungāue pe uhinga pe ke he ka koe uhinga fuko minister kui o lunga ia ai, Nā ria tamu. Koe whatongia koe tatana ni whatongia pure anga. Ai Potungāue. Ai koe Potungāue, whoever is in within. Sai, hanga Potungāue advice minister. Ko te as mai kupu lalo, hanga Potungāue advice pure anga. Ko uhinga how do you differentiate the two definitions? Ko nga fuku solo ne tala mai koe kau matau. O uhinga le rei, kai ko uhinga, eke peo kia ke uhinga le rei, he ko ngahi mea fua te tahanga fua. Mōla. Sai, ta aviva ke kupitu. Sai we whaki kupu i ki bene o ka bene. Kupitu, ngahi kau tahsi poti. Kono ti whainene ngahi komponeni, Ai o wai pot ngāwe, i lalo pot ngāwe, ko ngahi kau tahsi poti.
ai ko asi te pire uloaki. Koi. Kua pau ko ngahi kautaha sipoti whakafonua o purisi he te pire uloaki ke nau mau ai tokon whakapaanga me he pureanga. Koi. So as to ni ipe ia kua Pau ke mau, ke nau mau ai ngai tokon whakapaanga. Ko mea ko fei ia iai. Ai paka na ulawe nai ko te pire uaki. Ha uhinga te kau te pire ua. Ha uhinga ai kai ke te kau te pire uaki. Ko kai ke o mai ia. Ko hai maka tukunga. Koi. Koi Uki hifa wa beke ki he kupu so ke kupu wa ko kuhinga ni ko he kupsi iwa ko kupi ko pau ke riski he te pire uloaki ai ngai kau tahsi pot fa fonua o nau mau ai monu ia frada fa tu hau again ko o tau tano an ke ngai monu ia o mau he ngai sipoti mau e paanga mau e hu tai tute ko tolu ni mai ko sino le sisita pe e taha e malava ke ne pule i motokanga i hasipot i tonga. Mo whakafofonga e spot ko ia whakawaha pule anga. Ko e kautaha sipot whakafonua ko risi te pire uaki ko sine pule ia ke sipoti i tonga mo whakawaha pule anga. Sai. Ka tala noa ngai ko mea moni e solo. So ke foi kupulao ko ni. O kune interfere fa mawanga une interfere ngai arbitration fa mamani lahi ngai kau tasi pot fa mamani lahi o kune tu ni fa nonge fo mea ko pau ko pau ya we ko sino le sita pe etaha e malava ke ne pure mo tokanga hasipoti tonga sai ta mai fa kau ko tiene ala ela ka mo tiene o studoni mai a hen ka pe foi sino sipot mo whakafofonga i a sipot i he whawaha pure ako i o tape pa koe soko no foi whare ani koe kautaha sipot i whakafonua ko risi i he te pure uaki koe sino pure ia ki he sipot i tonga mo whawaha pure ako sai ai ko tiena ala ela na o sokotu ia he risi whika uaki he te pure whika uaki tu ni mai nia tene pure e sipoti tonga pe tatau me whalaha pure anga. Neongo honori mai he ai ala e la ki tua. Ono disqualify. O kanga fo ila go nio o tu ni ia. Ko pau peke ne whakfonga ia whakapaha pure anga. Atonga. I spoti ko ia. Kai ke te hafiria. Kai te hafiria ai ala e la mo. Nea he kuanga he lau ia nio. O kai ke ngata pe ene jurisdiction ia nei tonga ni. Kau ai mo maman la. Maman la. So hanga he ila tonga pure ama. Mari ela. Masi solo. Masi solo. O ia we whakapo. Kaha we whanuan. Kaha we whanuan. Whanau mai e kupa. Whanau mai kupa. E ngofua ki he minista. I he loto ki ai kabineti. Ke ne tānaki pe to'o hakau tasi pot whafonua. Ki he pe me he te pire waki. So ake. Ko me he kona hunga mai. Gati po waki. Ke remove ai whakaao. Whakatako. Ki hau solo koe makatuunga ke kaua i ho hingoa he te pire whakawaki. Pe remove ai ho hingoa me te pire whakawaki. Nai toton ke o mai hakurai tiuria he lao. Hange ngoi ni. Ka pau hei kai whakahu mai hao ripoti a kita. Whakata. Ka pau hei kai ke o mai. Ka pau hei kai te ke lava account ki hasirin. O ku mawhai e lao koe ni ke ne to'o hingoa me lisu kawaki. Hezol. Koe ne utara mai. Koe ngofua. Koe mawhai ke ne to'o koe me he lisi. O koe ministaya. Moi kapni. Asi. Koe uhinga whoke tau whao e lao.
ke uri mo e fili mana ko ka taulava unu ka pure anga o kune lalanga e ngahi makatunga e pure diri ke tolonga moto loa meri no e fonua tako uhinga ia malanga tupo uaki ene ombi koni sutone mai lao ke tariui e fonua ko e ni au tauto e fatu e tauto le lao ke tauto e whakafoki e fonua ni e wata ku ha pe ka pau e fokotu soka ngai koe kiren Nga ku ha pe ka pau e fokotu he mea ke ne tala mai ka pau he ke o mai ha o whamatala atita ki he ke wakai he patunga we mehe ke ngahi komit spoti e ala malawa ke to o hore sisi tap foi nga mea pe he Oia ko poini fokia solo ko poini fokia ke peheni ko ngai makatuunga ini ke kawai ki he lisi fika uaki ko pau ke sita he ripa in komes ko pau ke a o kau me mi pa ki to fiha koe mantu ko tau tano ni paanga tamhange ko ni o kai ke tau pe wai tia waki au tia tolu ka pau wa o kau me mi pa ke to lahi koe wa o ai ngai mea te mo kamata mo toria he paanga tolu kilu ka pau ko mo kau me mi pa ko to hongo fulu pe te mo kamata be motor he tamano ko hinga pe solo ko hinga he ka pau e hau pe haki kau ta si potia ko na o pe na tol fe na pingpongo ko na o tolo ta te na alu na tol ke kuran ka ko hinga fo ko ke mau inga ko ai lao ne hanga o mai nga makatu unga criteria kai lava ke whakasisi e whelau aki. Whakasisi e palopare ma. Ka whakatupu merino ke whanua. Ka kaisio ke mawhai o se tatano mahi kupu no whate fito. Ai wahe si ni he tutun ngā we. Tatu reise e tō mahi kupu ani mako. Koe tutun ngā we whae he minista aki e loto kai kabineti. Ko ni osi ni ko ta mai he list si ko ka si ko ti ta mai fa ko to mono ta na ki fa ye minista good ai ke fa ka le do e vai fa ta o te que tal que com fa muy com malu beta mas não tá que fa boy que tá sempre tanto que ko lao porque que hame ku fa ve mai fe lao ko que lava kakata porque no molo bene va lao oia ko no molo bene fonuan sol ko no molo ne fa lao no molo ne fonuan ko fonuani o fa upe lao que malu aqui interest group da elites o koe ai mana tu e foi hina vai solo foi hina vai vai ko foi attitude e solo mari attitude o na hifo mai na do me langi o mai e lao mai na wis to ko pau ke adena hina vai na do ko pau ke agi muy ka kai ko mai e ko no wena ko na hifo mai na do me langi ko elementi te o ke mau ke tau haka mato. Ko elementi whaka wau tāia, elementi te whaka pōi. Solo. Sio ke kupu balu mo i maari. O saipe ai kupu siula ki, ko kupu siua. I lau mangi kupu siua toi maari ane. Walu kupsi iwa whakatatau ke konistu tone atonga wahe ulaki poini no taha i whepaki ai ngahi tuutu uni o laoni moha ngahi tuutu uni o halao kehe kua pau ke pure ai ngahi tuutu uni o laoni
Ma ye. That's weird. Oku. Ko pea ko whakarea ko ni. Ko pea ko whakarea ko ni na tau whanongo pea i he. Na tau lau pe whakarea ko ni i he konstituto ne. Se paki ha mea ma konstituto ne. Tongi i he konstituto ne. Mate lau ko ia. Tako te kau mo ni he pangi e ulau ke he mate. Solo. Si solo ko ulau ko e lau ko. Wai ngahi me e whika aku mai paanga he public finance. Wai ngahi me e whe pa whe whika aku. Kau tara mai he whoi lau ia koe ni. E ai ha mea e te pakpa. Pūre whoi lau ia koe ni. Ka koe lau koe ni e tok whamana wa ia he regulation tutun ngā au. O ku kei fufu ia he uto mo ata mai koe minister mani kapni. O whaina e ka hao whanuan ka pau koe e solo. Ka pau te tau ta whoki ka atoa mohe. Ka tuange wharere whanua ke whai he kakai koe ni naulolo tama wharere whanua. Pake sio mai e hala whanonga. Ko poini ia koe e kuhinga e kuwhatala noa te tapoloka la mai what whanua who. Ke tau hanga mua, tau turi fua mua, tau unu ke ma tala noa, i tau hala whanua noa ke mama. Whakautua o mai he. Mama e lo tumai ako. Ko nofo, ko lau e lau o nina. Neongo ko ki mea ke sipoti. Ka ko lawa si ai e mindset. Ma mai anga no fo tutu e whanua. Moving forward. I solo. Te ki si e fo ke kupuhiwa. Kupuhiwa. I lau I mai pe ko he self-explanation pe. Ka ko sio whadutama. Ai koe kupuhiwa ka ngahi koloa o e whai anga spoti ma ngahi nau. Kupuhiwa uluaki. Kua pau ke pure I e he potu ngā ue, ai ngahi whai anga spot whawhanua kotoa o kuha I he te pire ua ma ngahi nau I ai. E lau e te kausi pe koe... Koe lau I kato mai whito. Koe, ua, kua pau koe ngahi whai anga spot whawhanua kotoa o kuha I he te pire ua, ke pure I motoka ngai e hataha kua wahei a ia kua tari e he minista. Tolu, e ngofua ke minista I he loto ki ai a kabineti, ke ne hiki, whakatau atu pe tuku ki tua hakonga o ngahi koloa ai whai anga spot whawhanua, moe pe ngahi nau ai pureanga. Oh, ai eka tuu ia ko ia o ku lapa pe minista ke ne whakatau atu. Ai mea ko ia, Koe poini ako koe kukongo ia so koe kupu ono ta au pe wang whakatu pure diktato pe minista kupu fitu a whakatu pure diktato pe minista kupu valu pure diktato pe minista moe lao koe hiwa koe ministry ke nau control facility koe o ase te purificawa ai koe state team koe te whaiwa ka moe gymnasium ko koi atere. Kupua, koi ministare wa kene appoint, directly appointed to watakin to ngai facility. Koi tolu, koi minister with the control of cabinet ke nau transfer. I lot of cabinet ke nau transfer o au kono whakatau. Solo. Koe ke tui o kua o whaina whakaukau ke whaina rewolo koe ni. Ke hanga he whoi lao koe ni o whakamawhai I nau tolu. Te tala mai koe whoi lao sa piuria ia I hato e lao. E nau whakatau e nau tolu ia I ha nau roto ki ai. Whatawa te whai vai e mo. Maari e ta. Koe ke tau tui e malawa. Koe hui au whuatu ua he lao solo. Koe mati. Maari e abito e
umea. Na ku eke he consultation ni sol. So ko konga kon hono finde kau tare kita. Koi. Ki ngai wate ngai kau ta support. O asia kupu hongo fulu. Ai foi ai hono finde kau tare kita. Moi nau ngai whakangatangata mo. Koi. Ka wate whakau koi. Ko katoa ngai support ngai federation ni. Os iaipe e nau komiti o nau hanga whakalele a ki ngai support. Koi. Ka koe whaila o ni. O tu mai a ki while ka tare kita poate. O ngai kau ta support. Pena ku eke ki he ACEO, Assistant CEO koe, CEO koe wa support. Pe koe ngai tu unga tare kita koe ni o ku wahe ke uhinga e tu uni atu ai pure ai poti ngā oe ka nau tolu pe i kai. So tā mai au ki kai. Ka koe hare mai makatunga. Hare mai makatunga nau whaua e lao ke nau pure ia. Ai sino ko ia. Ai sino tau ataina. Ko whakata hapena au ke komite mau tāpuru. Ko komite mau tāpuru whiri whakatau ia. Kau whiri whakatau ia whakatatau ki he ongo mo loto e kau wainga. Oi aho ko ia. Wau nau peheku ineffective tama kapteni ko ia nau vote out ia. Mai tama fōu. Ka koe nea tu ni ia he foi lao koe ni. Kau eke tope ka koe hinga whaksole whatanoa ai epsen koe a structure. Composition ni ke unga ke ne provide credit ke tau tala fili mo tala ngai foi lao. Ai foi so ke kupsi wa behengia. Whatatau ke lao kua pau ke i kai fili pe hoko ha me mi pa kabineti pe koe whare area ko hatare kita o kau ta spot pa formua. Tu ke o ka tari e ngai tutuni. Ko poini ni e sol. Ko tapulu. O wa ingai ka ngau whapureanga, wa ingai se whare area, wa ingai ka me mi pa whare area, wa ingai ka minista. Pea ko tai ngong nau whire nau tō ka komiti o. Ko neo tanga mai a tapu e nau kau na toka. Ka leo ko. Ko kuhinga ke alu ko increasing interference. He mea o uraki o koe ke nau wahe ngai komiti ko ngai. Ka koe huinga whaksola te o ati whakau. Ka koe huinga he nei kai te whatue lao. Ke tau mua mai lau maari. Oi le rei whakalukua. Nei whatue lao ia. Ke whaka kui ka kai i me isi. Iu me isi o ku loto pure anga ia ke nau fai tūne. Fai tūne mea kone liki, mas fai tūne mea kone sport. He kia au ia, ka pauna i kiria, ka pauna koe uhina koe aike whai ai ngā sport. Na nau tala noa me na tōre he ngahi mechanisms, whaka system, hono tispese sirini, ai kou nau amana ke wahe. Pe nau pasi mai na toi nau sirini ke ngahi federation ni independent council ka nau accountable nau ate nau report mai mea ke makatu ka ko ui ko ikai ke pehe o ku he ka kai o sepa toi tu ni mai ngahi role ia ku taha role oi kau ta te kita kua pau ke so ke kai mahi no koe pai ko lao e tol kupu tata kupu tahaua
taha tolu. Ko bongo taha taha tolu. Tala noa mai he appointment kau tare kita, ko rola kau tare kita, pawa a poate. Okay. E pe moi ngahi I whakalele kia. Kako ngahi sino ni au ko ye wahe me pureanga. Me pureanga. Okay. Independent penado para Me que va. minisuri. Okay. Kako ha huinga e nau whaulao ke pure I nau tolu. Lo tonga nau operate pena tolo whai o nau whatongia ke nau ngahi. Ngahi institution. Ia. Te kapana nau angi ha fund ke pehe ko wahe ko e kau tare kita e fua tu he potunga sport ko ni fotu ke matu unga no whakakau nau tol he lao. Oia. Pe doktor hinga lele I lewa. Ai foi whakau kau ko ia solo. Ka koe ko nau o mai o ange hono pawa, o ange hono ene roll, o ange mono. Kai ko ngai sino wahenga ia. Ke makatuunga I te pui hata. Koi. Aria lahi man. Hifo tau ke konga koe tari ui. Koi. Konga po po nini mai irrelevant ya. Ogu unnecessarily law is not law at all. Whakaukau necessity. It's a standard of law. For necessity. But unnecessarily law is an unjust law. Unjust law le vai ya. Standard morality is no law at all. Aya ko kuhinga ai matawaiwai I he structure, matawaiwai he lau maari, matawaiwai he good intention. Ke whau e lau in good faith. So ko konga ko he tari ui. Si sol. So ko mea ko na tala no ko ki moa. Ai hala ko kai ko ha criteria ma mea. Ti mani lewa ngai poate ai ko ke wahe. Ti man ke na o mai business plan. O ko si o wai confusing here no whakalere ko public enterprise. Pa mo no whakalere ko ni mea. O wai mix up ui a pe cut and paste, porque hafa inga mea whakaukau. Kaukai uhinga lirei te lau hifo. Ono tū ni ai ngahi si poti. Ke nau whai u mea koe. He koe mea tāko hanga whaitonga. Ka pau e solo ka pau nei ngau e aki. Ko ngahi mea, ngahi criteria ke mou o mai ke makatu ungai ha funding. Pau te hio rewa uhinga lirei. Ka toi foi lau ni mau ke lau wa no solo. Ka pai a tāte ne mau e foi lau. Pai ka tau te ai. Hala mo ko te lau foi lau ngai lau hia lau education lau ha. O ka pai te ke mau e foi lau ko tau te a lau custom excise stick. Ka pai te ke mau e foi lau ko tau te a i te over pangata fi. Ko tau te a kai te over nga popula tau situ. Ka to e fulau ko ni ko ya. Kia tau te ai. Fu tau te ta. Ke pe ke ne pe mai ka pa te ke mau ku pu ta ha no lao. E malava ke tau te ko up to 6 months. Imprisonment. Ka pa te ke lau e fulau sol. Hala mo ki ho i tau te ta. Ko winga e pe ko lau ko ni na ka ke whakaukau. With the best interest o ngā kautasi poti. Na whakaukau i he vested interest. O ki elite few. Ka koe mea ko o ngo i lai taha. Ko o mai ke whakakuihi aki a kakai. Koe mea ko o ngo i lai taha. Ke advance aki e nau ngahi. E asenita pia ki nau tono.
Mona. So ko accountability alo au ke ko buano. Ai kai ke te uhinga lirei ha mea he ko ngahi fie mau whaka accountability me he ngahi sino e kau tasi poti me he kau poate o kui kai ke aha nau tunga wahenga ke pehe ke whakamakatunga pe au kai ke o mai whainga criteria ki hono kai ke koe iurere ven ka tonga mea ka po kai ke te fuwhela he more uhinga lirei na alfo ke consultation ni pau o vare ko fonga ko consultation ni ko te ratu pe ko te tu to feu kai te fema ke te to lawe ke to ko te foi feu ipe ko te doktor fa fika wa ko te tu pe o te submission o te fokotu kana ka yo sa ia foi fo tu tu ko ya te gono winga ko feu ia hange ayanga no hono fakau ko feu ipe ka me ta mai na hu tu ga ria solo pe sea o kai ke hak fehu ya ko la o ga la o mai no ai se mai ke te kreri pai mai ko ua o kai ke hak fo tu wa ko ga pese te me ma au pala a va na fo tu wa ke fa le ri ko la o ke ui ga le ri ya hanga le va hai ua fu to hilao i boa se ta ko la o ko ni fe o mai de ka pa ve he ko insult ni ke intelligence akakai ka hua vitu ta fie mai ai ka ke te tari ko ke consultation hoko ai ka ke te tari ko ke hu ke consultation hoko e hange peña ko me ko fa ma we ta ba mata pa ko ti hua ta pa ko pa we lao solo ko sa ka to fa ka lu fu fa okay not only few interest group pe au ai ho et to ton pe wai ho pure ke represent na lao okay e go winga pa ja to ton ha ko ni su don e ha institution den da ofeta okay me ha consultation ka ko me mari to to ga ni to kia okay Pero o mai gata express foi me foi muy go ni ko ne ka to ya foi la okay ka da fa ma popo ko e kupu ta hasol ngai va tamaki mo fa le re ke ko va tamaki ko e mari ka ia ha va tamaki e hoko e va ha o ha me mipa ofisa pe fa ke o ku kaunga ki ha kauta si poti fa fonua e ngofua ke whakahoko ke pot ngawe ke whakalere wa. Sio, mahi noi ka taua o koe waa ke pot ngawe koe waa whakalere wa. Mahi noi e. Ko kui ngai o katok identify te taua koe lao. Koe. Ka puri structure. Ka mahi no whamatara koe ni o koe waa i koe waa whakalere wa. Mene taha solo koe me ngai whauhinga i rea ai. Koe. So ke foi lau pe ka iai ha wa tamaki e hoko i he waha o ha me mipa. Koe. O fisa pe whaahike. Koe. Nai to tonge na huanga o mai whaahike he i he ngahi whauhinga i rea. Ke mahino. I hoko whaahike he e age eo ku tau ngawe fuete whaahike he ko te volo. Ia, o te whain whakalere he whauhinga rea. Te whain whakalere mai. E whapala ni koe third party. Koe. Ka ukai ke uhinga fukia he rea whatonga. Koe. Koe whahaike he ia he rea whatonga. O ulahi ono uhinga. Nei tuton ke kau ia uti whain. Pe ko hae whahaike he uhinga mai ki ai e kupui lao. Koe.
Coopsione è solo che stai mau, ma stai mai non vai là. Ko winga in ka hoko ha va tamaki I he waha o ha me mipa Kei. ofisa. Ko ofisa winga ke ha so. Eko ofisa ku hinga be mahalo ki ha. Maho ka ofisa a polis whakakolo. Kake ko winga ko ke leke crediti. Ko Gai. ngai open ni lao ke interpretation. Gai. He gai ke ne o mai ai crediti. He nai tu he wa winga rea ai tahanga u whapureanga. Gai. Pe ka tau pe ofisa ko winga mai matare kita. Ko poate. Gai. Ko me mipa. Pe ko fai ke he kaunga ke sipoti. E ngofua ke whakahoko ke pot ngawe ke whakarere i wā. Mana tu he kai ke ngā sipoti a koe. Tau pe ke tā pulu mo a pulu. Gai. Ka pai ha wātama koe wātama ki pe within ko i spoti ko ia. Gai ya. Ko he reko uia ku hake ko leke kleriti he lao. Gai. Ke ne lava ke whai ngofua. Masi solo. Ko uhinga e taha mena uhinga ko haa. Ai whainga tā ia lahi e mau whitakai he wha mauanga. Pea ko uilo whainga tā ia pa moe whaka mauanga. Gai. Wano whinga i ke whakatonu rea. Interpret te lao tonga. Gai. Tau te vito ke mea koe lao kere kere. Gai. Ka koe poi ni. Koe ha uia tau toki yo ai o costly e kakai. More panga lahi e whinga ke whakatonu i wha mauanga. Ai nau mea unau tui o totonu. Moeanga e ngole nau whatonu rea e lao. Kai ke whahu mua e lao. With clarity. Ke ne whasisi e o ki whamauanga. Gai. Ka o ku whainga tā ia whamauanga. So ka mea taha i he aisai. Kupua. I hono mau mai e he potu ngā ue i he tohi ha wā tamaki meha me mipa. Ai ka pai wā tamaki peha me mipa e unau tohi nau toke potu ngā ue. Potu ngā ue. Kai whi po hate tare ki ta koni kau kasi potu. Solo. Ama mai. E hoko lewe potu ngā ue ia kona tolu nā te whakarere i wā hauho ngahi. Kona ai peha mauki i wheto ake moto he tāpulu. Nā vere ate vene ai potu ngā ue. Iyo, tuke po ate ia me kau tare ki ta tāpulu ka nā wā tonu me na toke. So pa koe whamatala ia. Koe whakarea koe lao meha me mipa pe. Koi. Ko kuina hame ko ke na hanga yo foto tu ka ma o mai halaunga me ko ha me kautare kita Koi. ko kuina ke whakahoko ka ya me mi pauta ki mari alu ke poate ke wa fai he poate ai tala noa ke u issue ko ya pau feira poate mitigate issue pa hangare wa he poate o inform ai pot ngāwe. Kai. So ke hoko le rei ai tari ui pa mo structure. He kapau koe atu ngāi, ko hane ki tā whi mahari e pe hata hai au le rei ke pot ngāwe. Kai. So engage hare vai lawa engage e pot ngāwe, ke nau whai na tore mea koe a, without following a due course. Kai. Sai, so ke kupu koe ni ko alia peheni. I hono mau he pot ngāwe ha tohi. Ha wā tamaki, meha me mipa pe. Pe koha ofisa, pe koha whaha i kehe. O ku kaunga ki he kautasi po whawhonua. E ngofua ke ave he pot ngāwe, ai wā tamaki ko ia ki whakarere i wā. Aia koe whakarere i wā. Moe whaunga o whakarere i wā. E toki whakahāia i he ngāhi tūtūni. So ke ta fokin ke to ni le crazy ka to nga hi fonga no mitigated dispute ko e to fa ha ya i nga hi tutu ni
Kako hai ku afanga tu ke tu ni. Ai ko minister fo ke tai ni mi puta, he? Minister me kabineti. Ai o tau o alu ka to pe so ke ku tolu pe hen. Kapau e kai malava ha felo to i ngai fa ahi. Ki ha wata maki. E ngofua ke whakahua tu. E ha wha ahi. Ai wata maki ki whakatontonu. Ki hono tuuni. I he ngahi tuuni. Yo. So ke nofo ai mea he ngahi tuuni. Koi. E regulation ni. Ka toa alu peo iku ke ngahi tuuni. If mediation fails, the dispute is submitted to arbitration as prescribed by regulations. So, ko lefa barangi o hinga mai ia ko whakatonton i hono tūtō ni. Ai ko ia arbitration ia. Ka ko arbitration ko ia mo composition e arbitration o nofo mo ia tūtō ni. Koi. Ka ko tūtō ni ko ia ko minister ia ko mo kabineti o ki ai. So ke unga ke so Oscar to ange ngai kupu kon kalau ai ngai kupu mau inga ko ke ono kave ni o ngai ka ta sipoti. Koi. O ku tu ka to ape ka to a fa to ku pe. Fai ko ke to ni ka ko haune fa ko haune o mai to ni. Minister me ka ni. Koi. So ke fa tu ta maki. Tau hanga to ria faka nau e fu o tua ko minister spot. Koi. Pe pure pe faiteria. Mari. Mea wena e whakatokanga ka tupo uraki. Ke hala whanonga ke tau ki hike toi ke kaho. Koi. Ai kone tu ko tai ni mi e piveni ai fo i lao ko ni. O no fai ko consultation. Ko fehu ia tahana ni fehu i mai ki mua. I lere mai kone ta whamantala. Kone tu kone tai ni mi ku mahino au pito e u konga kone ku lava ta waia hulu i atu e. U konga ko hu kia au pito ko he fo i lao. Ai lahi taha, lahi taha anu kina ki lao pise te hiwe hiwa. Ka ku ngā whaku whahu mai ke whai consultation, ka whehu i mai taha he ni, ka pau e loto ka kai ia i he mahino koe ni whai ke e te tala noa, koe ni whatwhanua, pia mo ngai whakamama ke e whai, ke mahino ke ka kai o kai ki halau le rei eni. Pia loto la toko lahi taha ka kai ke oua hoko atu. E oku kei malawa pia ke hoko tiki pia e he pureanga ki wharearea ki unga ke paloti. Me koe pure paloti e wharearea se. Koe. Pure paloti. Pure paloti, ia. Ka koe whatu tāmaki au tau unu atau ki ai e solo pa ko whaka mea pangoia. Ange koe lau koe mutu asi i e kurea ki ai ka amu atu hono kuari ni. Kuari. Kau au e lau. Koe. So e kupu waua. Koe. Kupu waua i he oku malawa e minister on behalf of Pureanga, then transfer interest, ko property, ko right, ko title. Transfer ia kiha ka kautake me so ko masi. I lau I mai nge me aga ki malolo. Foi kupu atolu be masi. Ua atolu. Kupu ua. E ngofua ke minister ma ai Pureanga, ke ne whakahoko ai hiki, pe ngahi whaka inasi kotoa o koloa, ngahi totonu, hingoa whakalao, mo ngahi kaunga, o hakauta spot whakafonua kua tari, ki hakauta spot whakafonua fo ou. O kapau o kutari e kabineti. I he whakotu ai potu ngā aue, ma ngahi sino whikau aki, I he spoti. Aia o kukau ki ai kautaha. Ai ngofua ke minister ma ai Pureanga ke ne whakahoko hano hiki. Ngahi inasi. Ai lau. O ngofua ke minister ia,
Kene hanga transfer ai toton kon whare te sipoti me TMT ke tiena laila. Koi. Toton koloa hingoa whakalao mo ngai kaunga o hakau ta sipoti. Katoa. Sai. O hinga ni ta noa solo. He koe ngai moni I me aini. Koi. O kuia ngai kalapu na nau popo I tiena laila. Koi. Maka kalapu e whape ono. Wai ngai kalapu o nau popo I TMT. Maka kalapu uoua. Koi. I he ne pehe solo koe hae whakaukau whakapotipoti taha. Te ke tau sio ke whailao. Ko fe ko miti to tonu ke ave ki ai whalala e pureanga. Totoni fu ke na alu ke kalapu lahi. Kalapu uoua. Ko poinia. That's what makes sense ke na mai tangata. Ko sio ke whailao koe ni. O kune force o ku ngofu ai ke minister. Ke ne hanga ia tu ni ai ngai kalapu mo ke nau whakatahataha ke tiena laila. Koi. Kai ke nau ma o sirin kai ke nau ma I totoni. So ko kuhinga koe solo ai mamafa ka au ai whakaukau ai hala whanonga I whanua ke ka au. So tau toi whoki da to e konga whapori koe nai whenga tu poura ke vete whanua nei ai. Ko rea na tu poura ki en ko te whemanatu atu. Ko hoku loto nai hoko koe lao. Koe mea na tutuni, koe mea nai whai. Koi. Ka koe mahino kia te ia. Koe kuonga ia wā tāma konga whapori. Ka koe mama o e lotu whakaristiani. Tau whetuku mai ake, kuonga whau, kuonga o mama. O mai ko ni sūtone mai rā, pia tau whakatonu e tau. Pakai ke ne toi, kau pia moia, sapseki e ne whaipure me ne whaikutuni, ke mea kumai rā. Ka mausia e solo ki he lao, ko tau whotu mai he ahoni, ke tau hanga teke I e minista, ko pot nau e koe ni, ke hange hafu o tua. Ke whaitutuni aki hono loto, mo ne whakaukau. Koi. Kau kui kai koe mea kuhinga le mo le whakaluku fua ke ngai kau tasi poti. Koe hangai whakamau popo ke hui lau. E lau koe niso. Maha rea la, ya bito. Ko tui mahala pi veni koe polokala malele a pito ni hono tala noa I koe ni anga e hui lau spoti. Pea ko tui koe hange penia hata lere hata consultation ke kakai e whanua ke nau te mahi no iange e hui lau. Pea koe uhinga ia taha ko whinga ke hulu ia tuku koe he la. Ke time koe te nau review e hui VTO mo ke tala noa ko ki ai. O ku nau malawa pe o lau he e hui lao mo no whakarea mo mea ke mahino ka teki nau tolu. Ai lao ko ni mo anga whakamatala. Ka ku pehe mahalo koe mi lawa ni whi hoa ua tahanga o whaiwhi consultation ko ni he lao mo no analyze to whakalelei sio he systemi me he whatwha noa fo ka ko pau te aha mea te ke te whama opo mai ki mua ke ta o se ta polokalama ka ta toki hoko te wika hau. Koe e sol, ko siopio ko fufoloa, ko fuloloa, ko peki se ungai. Koe. Eta tok fok mai hui kau. O ta hoko ato I pehono ta noa oi kai isiu kon pe kon he ako ka mo mo ta lawe peke ngai mea koni. E ko tui e tala noa mea koni wharerea hui kau. E mau inga ke ta whanongo ke ngai whakatonu hia nai hu mai mo pure anga ke whai atu hui lao koni. Koe. Koe mao kone mo tuani ke ngai whatonu hia na o mai he consultation ni. Hala mo ki veliu eta. Completely absent ai me ai whainga uhinga riri. Koe me ene nau whanongo koe hono ai ake. Koe winga he koe sirini e watu he pure anga. Koe ko isiu ia. Koe mao popo koe hono kame ni. Ai sirini o mau inga nge ia. He ai ke pehe koe sirini ena. Koe sirini. Moutari pui lau he mai e sirini. So koe whain koe mea pēna u whanongo ha ke koe ai hake pe koe ai
ko nga ko ni ka te ya tala solo me la mari pe ko e kula wi fo lao Koi. ko la mari ko ya ko ke hanga mari me ke fatu ya ko nga ko le rei ko nga ka ta si po ti ko le rei ka kai fo ba fa u pe ya wa special interest behind la mari ko lao he ko ta fo ke me na hanga o e ke I ko lao ko ke puna e a lao ya fo no so Koi. ka pa te fa to ngai be na punua ko na o ia Koi. e toki ma unga ke o ala ke fa issue o hoko na we whakalao pa tau fotu mai ngai fonga me ni ko fonga nga we ia o whakapoto ke tau mui ai Koi. ke tau si o pe wa me ke fa le pe tande ile va lao ki mo ka fa we la fo pe ko tau continuously improve a la lo tonga mo make amendment mo tau unu ai ka tau take responsibility he koe mea ia e ua ku whatonga o ku loloto hono whau lau e. Mea ula aki, ko dispute koni he pureanga ka mo e sport council. Ko mea ua, ko dispute koni he pureanga ka mo e ngai kautahari iki. Koi. Ai aki au, nai e rito pu lau koni, ki he interest e ki tosi koni. Pai hene pele ma hoko e lau koni. And unjust law is no law at all. Aki au. Ka pau e whaiwhaianga pa hiki ni ma whare area ke nau tari la awa. O don ke lafa haha e whanuan. O ika ingata pēia whakaukau sipot. Ko e whakaukau koe hono to o mai o e pure ai wao tā ke tau kamata tu aki. Me he ahau no hoko hoko atu. Ko e whakaukau iso. Koi. Ka malo pa ofat, malo e mau dai mi whai tau ngawa. Malo bito e piven fa malo lahi atu he o tuk taimi pia mo lava ke whano siofi whalerei e fo ila ko ni. Kata toki hoko atu i hui kahau i he what whanua fo ou o whatu ke te koe pe mga au whaihena. Malo so. Koe lava ia tau polokalama ko ia koe what whanua fo ou. Ki ahoni pia mo piven i piukala pe me i tonga eiki. Whataonga pe ka inga na e ongole rei atu e polokalama ke te ki mautolo. Pia mukata ki pe ki le pe proclama ke o ki lolo proclama a hon ko nga ko whenga ke ma opo le rei ko ki la ko ni ko ka la la ko ki foi kupe waon ka la ke fa hano ki analyze to le rei atu ke lava ke ongo le rei atu mo mahino ai tu kunga ko ni ko ki foi la ko ni pe fa malo la he ko te mo tolu i he lava ko ia o e o mo no fo mai ke lava o tau whanongo ki foi la ko ni o ku ki whanongo ko loto ke o atu ai pe ki mo ke tau mātuku he ahoni o ku amanaki ke uhanga e he wika hau o ku amanaki ke uhanga o tukuange atu ki foi documentary ai ko ki foi documentary ka ni ko o ku i peka Frozen Tower ai ko ki foi documentary minite tahatolo pe tahawha ko ki konga nia ko ke kau nia i he ngahi talanoa wha politikare ko konga nia ko ki polokalama ia o ku whahoko i apiako pea o ku konga ia o ngahi fia mao ko ia ka kore ko whaamu ke whai atu te uhanga o post atu pe i he pe sikone a Vipon Media pea tatau pe i he Facebook a pa mo YouTube ai ki fo i tuwaki ko ni ki fo i film ko ni pa te honga release atu ia i he wike kahau te toko atu time te pile o aho ko ia ko kore ko whaam ke kore atu ka inga ka pau ke mamata he vitio ko ni
ke mo kadaki ko fie mau ki fo I documentary ko ni ke mo se a ke lahi taha te mo lava o se pe ko fie mau ke mo hanga o view ko tau mu a ke lava ai view o ka ba lava ai view o ke tamano ai view ke I fo I ulaki mahina ko hinga ko konga ni o fie mau o ko hanga o whakaamu ke whahoko ko ki fo I filimi ko filimi ko ni ko hanga o whao ko o whatau mu aia ki he palaparema ko ia hano tāpuni ko pota pea ne lava whakataputapui ki tau tolu we si ai mo ngahi mea kotoa pea au ke mea kai o ku tau hanga o mai me tō ngā whakatau ati morining mea kai ngahi kolo kana e focus ki fo I filimi I he toko tolu ai na ku whakaeke na ku interview e toko tolu ko toko taha ko Melina Maka pe mai toko taha ko Sia Spool pe mai toko taha ko Se Misi tau ataina ai ko haana ko tau ataina Freight ai na ku whau hiki ki fo I filimi ko ni hana whakaeke ai toko tolu ko ni whaeke pehe rea whakatonga na ku whaamu peawia ke whahoko ki fo I filimi ko ni ihe rea whakatonga pea ko taimi koe na o se ko whaeke fo I filimi ko ni pa honga rewa whotu ia ihe rea whakatonga ka aku subtitle pe ia whakapalangi ko inga ke tau whanau ko I muri ni pea mohakau muri te nau sio ai o ku te nau lawa pena tolo follow he subtitle whapalangi ka oku whai pe a tala noa ia mo mea kutoa ihe rea whakatonga. Ko taha ia mea ko tau ka vei. Ai mahu inga ko ia ke tau tauhi ai rea whakatonga. Neongo e tau nofo I muri ni. Pe ka pau waha ngahi mea ku whau pe whau ihe mea whakatonga, ihe rea whakatonga. Ko inga ke nehanga au promote ai tau culture mo tau wanga whakafonua mo ngahi mea ko ia. Pe ko ia ko hanga o tu wake atu ki whai filimi ko ni. Te hanga o tukuatu ki whiwhilimi ko ni I he wike ka hau. Ka te tukuhanga o atu e aho, tau ngahi polokalama ko ni ka hoko atu, ka kore atu ki apina. Ka pau o iaha, te mo tolu ko tau pia, mo whaamamata I he polokalama ko wha o atu mi he ni, ko kore atu I he loto, whato ki lalo mo ni, mo kore atu ka te mo tolu. Please, ka pau e tukuatu ki whiwhilimi ko ni, ko fia mau ho toko ni ki hanga moa o share atu I he Facebook pe ko YouTube ki he lahi taha te ke lava o share ai he ko ngaha ko tāketi ke lava ai kau view ai a ka kaite na mamata ai o au ke toko taha mano ai ko konga ni e ku proklama I whakaako o ku whahoko ko ni pe ko whaambe e lava o te mo lava toko ni ai I ta whaki ko ia o ku mahu inga apito ai interview ko whai he filimi ko ni pe ko tuite ki toku mamata pe ai koe ka filimi ni aku loa malo te ke hulu pe koe ki whai filimi ko ni mini te taha wha mahalo no loa lo tonga ha o kai ho mau me toko ni he tuku a ngā ue pe ko ho lere ke ngā ue pa ke play te ke a koe ke ngā ue ki ku ose ki whai filimi it's only 40 minutes ko ia ai ko ki I whanongonongo ke he peia me he polokalama e ahoni, ka ko tuku mau loloa, ka te tau ngata ai he ahoni, ka tau toki hoko atu I he polokalama I he wike ka hau. Ko hoko ai wha I he ahoni, e whakahoko atu ai wawanga I o ilo, ai ia o whahoko atu ia me he maananga koe o whahauka tia me maananga ko niko koe ai I Kenpela ai University o lo au ka te usia mai pe ki he tau pes kone mipon media ke lawa ke tau mamatai ko hoko ia e wha he taimi nusilani e whahauka tu ai tau polokalama ko ia pe mo professor taweta sio wala fitani ka manatu ki fo I filimi ko na ku tala noa ki ai Frozen Taro ko ki fo I filimi ko ni ko anga ko kono tala noa ki ngahi palaparema ngahi whangata ko toa pe o ku tau whepaki mo ia I daimi ko ia o ku close ai pota ka na ku whakawhalala ai
ai whakaukau ko ha tala noa ki he ni ihi koe ni anga whewhe ai lava ke nau sio ki ha ngahi whaunga e lava o tokoni ke te tau dol ki o tau ngahi kolo ki tonga ke te lava o ngawe aki mo hu mai ngai mea tokoni ki murini pe mga hi palapalema ke kehepe ai tok watu I he tau whaifilimi ai ko kore atu ka tu watu lewa de whaifilimi ko ia please ka mo like pa mo share whaifilimi ki he lai taha malo apito ho mo mea mai o whaat ke te mo dolu ka tau tok whilongo aki I he proklama ka